Novio migrena bosanu ba aublo novio migrena satana ba aublo migrena bosanu ba aublo novio migrena satana ba aublo Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 Jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 Ao migrena bosanu ba ao blo novio migrena satana ba ao blo Ao migrena bosanu ba ao blo novio migrena satana ba ao blo migrena bosanu ba ao blo novio migrena satana ba ao blo Jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 Ajato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 Ao migrena bosanu ba ao blo novio migrena satana ba ao blo Novio migrena bosanu ba ao blo novio migrena satana ba ao blo Ago ne mi apenu pola kple nufialawo kata This is a PDF. I want to send it to the abala míanya na SRƆ EÚEGBE I want to send it to your WhatsApp. Yo. So that I can get it. Ke mi la fia abala mi ko na mi gata mi la fia mi Dogba Naami. Ta mama Vero ele afia afi mi apa nufiala janto la fia Dr Dogbey kple nufialawo yo ke nye apa no achufi kple apa no kafi ta ke ele miagbo yo ape. Yeah. Welcome again to our program, SRØ EÚEGBE. It's time to study some aspects of the Ewe language, and we are now going to study new things that is putting together two alphabets and a vowel and see how it works. And this is what we are about to do now. So we thank you. We are inviting everybody around the globe. Come, let us learn over. You are welcome. Please like our program, subscribe, and share. Thank you. Dr. Dogbey is here with his entourage to take the program from this evening. Dr. Dogbey, it's your turn. Thank you, Dr. Enyo, for all of you. Thank you. Akwe, Mama, Vero, ne English be nagadudu efien ya ale onto nagadu ya nye takatakwe ebe ya alaba gede ni ame egede susuma na walago bebe mase nyawo fun ta akpe yo ke Dr Dogbey ha ele afia kle kwa amo ta yo Dr Dogbey miracle ke yema Yo Apprend Naami. We are network jiba yada funa mi fianya alaba ochi jo nami afiga ba shi jo ofia le Dɔwɔƒe akpado numatai kuhiama jiba ya do moda nami gake mi dodoro fifilai Dr Wanyo mado slada andana ta atema menami ko kala nanya ba mi le enu afiama wada zokaba akonovi Sarah alo achufi ele mojinogba
egba mi mfia ke tso mi ŋutsɔ mi dze ŋufɛ tso gbeɖiɖi ƒe ŋɔŋlɔdzesiwo ŋu alo gbeŋlɔdze esiawo ŋu esusɔ wɔme ade ŋtsɔ eye ke míewu nu ta mie eŋu gegba ne míewu wɔme ade ma nua ke míagazɔ ɖe ŋgɔ akpɔ gbeɖiɖiawo ƒe dzesiwo tso mama míakpɔ be leke míakɔ zãwo akɔ tu nya ye hã emawo nye ŋu yi ke mi ŋku ɖe ge ɖa le efianyi ya me miedo fianyi wɔle ŋdi na senaselawo wo katã ŋkɔ nye Dr Emmanuel Dogbey le University of Education Winneba afi ke mi sɔna eʋegbe le ke míaƒe nufiala eyi ke nye aƒenɔvi atsufia axɔzia ŋutsu aɖe hã gali míegale asi trɔm eŋu be wɔ ava kpe ɖe mía ŋu nenye be atsufi le wɔme wɔno kpɔm eŋkɔ nye efokofi ihe nye eŋusɔla le míaƒe departementa ɣeyiɣi mta ma aɖe asi mɔ ŋu ne atsufi ne wòava yi dzi egba mi gale egame xɔ ge le gbe ne ma ta mía age ɖe gbɔ kpata zi ɖeka akpe. Yo akpe Dr Dogbey akpe be nekplo wo ava kɔ va efia be ova afia mi ʋegbe ta maɖo míaƒe nukpɔla aɖewo le afi ma ale be ame ɖeka abe míaƒe aƒetɔ ɖe le Dallas ta Dallas yi ke nye DJ Lawrence mawoe nye ga yi ke ewɔna yiƒe wɔnawo eƒona haviviwo afi ɖawo gbe ta le afia be míakpɔm ta akpe nɛ ale be akpe ne me sia ame yi ke do ɖe mía ŋuti ŋdɔ ya ta ne ebe mía ado gbe na ya ta de wo ŋkɔ ɖe nu ya dze kpa dzi afi ma kɔa míekpɔ ge yo akpe. Yeah, we seize this opportunity to thank Dr. Dogbey and his group. He has just introduced a Fokofi. A Fokofi, to remind you that we have another Fokofi, a senior Fokofi here in Siena. So you need to pay that, how do I say it, Dr. Enyo, how do I say it? He has to... How do I say Anagiba in English? Oh, in English. I mean, he has to greet, or he has to pay tribute. Yeah, tribute to the order Fokofi. So we will say Fokofi Junior here. And one of our instructors for learn of Atty Cyrus is also online. So soon you will see his face. We have other people coming in, as we already said. Our DJ Lawrence Moinyega Dagadu from Dallas is in the show. He already stated that Dallas is in the show, so be ready and see what we have in our packet. Okay, Dr. Dogbey and the group, please, over to you. The French instructor is not here yet. So let's go. Davi, is that Davi Akufi? Okay, welcome. Now the ball is in your court. Yo akpe kaka abale ke Dr. Dogbey bleva ye na miga do ndi ndokple wole ne Siana TV kpɔla kple sela kata ke efia miga va mia gbɔ be mia ga yi mia ƒe nusɔsrɔ̃ dzi vɔ afi mia yi dzia memlira yi ke va yi mi dze mia ƒe nusɔsrɔ̃ gɔme tso ŋɔŋlɔdzesiwo ŋu ye mi le ŋku ɖe ŋɔŋlɔdzesi aɖewo hã ŋuti vɔ mi te wu ŋu mi gagblẽ hã be ŋɔŋlɔdzesiwoa bla tɔ vɔ ade le ʋegba me vɔ mi dze gɔme ya gake mi te wu ŋu ta gba mi le afia be mia yi dzi agakɔ
aga strong bubu kudale ke mi akɔ ŋɔŋlɔdzesi mawo akɔtu enya aɖewo ɖo le eʋegbea me. Ke le egbe ƒe nusɔsrɔ̃ ma, miakpo ne mikpɔ ŋɔŋlɔdzesiwo vɔa, miagade dzesi ŋɔŋlɔdzesiwo ƒe mama. Ŋɔŋlɔdzesiwo li ye womawo ɖe ha gã eve aɖewo me, mialé ŋku ɖe eŋu aku aɖe eme nyuie nyi aɖe eme eha ƒe akpa eva katã be míaƒe nyaselawo nase egɔme nyuie hafi miagayi dzi alé ŋku ɖe enya tutuɖowo ŋuti. Akpe. Thank you. All she's saying that we have 26 alphabets in English, but in Ewe we have 30. So last time we started, but we couldn't finish with all the 30 alphabets. So we have about 6 left. She's going to finish up, and then we start putting alphabets together to form words. Thank you. Listeners, don't forget to like, subscribe, and share our show. Miva, Miss EÜEGBE. Thank you. Yo, akpe da Vero. Yeah. Kemia yeji. Ta le miaƒe nusɔsrɔ̃ me nyitsɔ mi gblɔ be ŋɔŋlɔdzesi blaetɔ̃ ye le mia si le ʋegbea me. Ye mi le ŋku ɖe gãtɔ kple suetɔwo ŋu. Ta miayi edzi. Ŋɔŋlɔdzesi ke kpɔm mi le kpa dzi afia. Gbãtɔ tso nye miama mi yɔnɛ be r. Ta miakpɔ eƒe ŋɔŋlɔdzesi suetɔ hã le ete nenema. Ke ne miagayi dzia, mikpɔ ŋɔŋlɔdzesi vevelia yi ke mi yɔna be s. Le eyɔyɔ ma, ewɔ abe miaƒe aɖuwo ɖo de kpekpe ge, aɖu dziƒotɔ kple anyigbatɔ ɖo de kpekpe ge, hafi mi yɔe ene. Ta yi hã ƒe suetɔ yi ma le ete mi kpɔkpɔm le miaƒe kpea dzi. Ŋɔŋlɔdzesi mlɔetɔ yi ke miakpɔ le ekpea dzi afia ye nye t. Ne mi hã yɔ ma, yi hã mi kɔna miaƒe aɖuwo kɔ kpena hafi eya dona mi yɔnɛ t. Ta ƒe ŋɔŋlɔdzesi suetɔ ele ete nenema tututu. Akpe. Okay. Our teacher for today, our sister Kafi, is saying that the alphabet we studied last week was up to 24, and we are continuing with these 3 on that she's sharing. That is R, RST in English, but in the R is pronounced R. It sounds just like the English one. You twist your tongue a little bit to make it roll. And S is sound S. And also T sound T. You put both teeth together, the upper and the lower come together, with the tongue pushing it out. T. So, T. The lowercase is the same. It's written in the same form, but with a little curve in the R and a little curve in the T. That make it look a little different. So we have 3 on the board right now. That is RST. Thank you. Yo, akpe. Kemia yeji, miagale ŋku ɖe
ŋɔŋlɔdzesi bubuwo hã ŋuti. Ta heyi ŋu miagalé ŋku ɖoa, mikpɔ be ŋɔŋlɔdzesi woame etɔ̃ ya le kpea dzi na mi. Ta gbãtɔ tso nye mia ma, miyɔnɛ be u. Le eyɔyɔ ma, wowɔ abe miyɔna miaƒe nu dona vie hafi mite yɔnɛ, ta eya dona u. Mimiana ŋu ba wɔna be ede miamia ge ene. U. Evelia yi ke mialé ŋku ɖoe nye vu. Le vu yɔyɔ ma, mikɔna miaƒe aɖu dziƒotɔ dana ɖe miaƒe nuyi anyigbametɔ dzi. Mi dana aɖua ɖe dzi hafi yɔnɛ. Ta le yɔyɔ ma, ya vi aɖe koe dona to miaƒe nu me. Yo, etɔ̃lia yi ke miagalé ŋku ɖoe nye enu ya woame eve mekpena o. Ewɔna abe de kpekpe ge ene hafi eya dona. Vɔa ŋu ya mekana wo nɔewo. Ta miakpɔe le nya aɖe me abe ʋegba alo eʋegbe. Akpe. Okay, thank you, Akpe. This is the real alphabets of a language. And to pronounce them, you put both lips together and make a hole between the teeth and the upper palate and the lips. And it comes oo, oo, oo. And that's you in the English alphabet. You, oo, oo. And the lower case is written almost the same, but with a longer stroke on the right side, coming like a little tail. So, oo, you. And it's written the same like the English one. The third one, the middle one here, is V. 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 In a V. V. I like that because that begins my Vero and my name. So I like V. So V comes in a smaller form, the same shape to present the lower case. Mama Vero, you V. Then we have V. That's the one of the most important alphabet that you can use to write a V. V. And because we don't have it in our keyboards, we use W. And that's V. V. You bring the lips together and make a way through so that the air can come out to make V. It comes in a smaller form for the lower case. It's the same thing, the same shape, but smaller. So we have UV, because we don't have V in the English alphabet. So UV, U, U, V, U, V, U, V. That's what we are about to learn now. Thank you. Like, subscribe, and share.
Yo, Akpe. Okay. That is your turn. Come on down. Yo, Akpe. Akpe kaka kemia yeji miaga lenku de ŋɔŋlɔdzesi mlɔetɔwo ŋuti ko ne miayeji kple gba ƒe nusɔsrɔ̃. Ke ŋɔŋlɔdzesi etɔ̃ siawoe miakpɔ le gbãtɔ tso nye miama miakpɔ ŋɔŋlɔdzesi si míeyɔna be we. Ta mikpɔ ƒe ŋɔŋlɔdzesi gãtɔ, suetɔ hã le ete. Ŋɔŋlɔdzesi velia yi ke miagale ŋku ɖoe nye ye. Ta ne kpo ŋɔŋlɔdzesi gãtɔa, ekpe ge be vovototo vi aɖe le kple suetɔ dome. Suetɔ mi ŋlɔnɛ, eƒe atia va gblɔna ɖe emiame godzi. Ta ema mikpɔ le afi ma. Ke ŋɔŋlɔdzesi mlɔetɔ yi miale ŋku ɖoe nye z. Yiha mikpɔ yi kple eƒe gãtɔ kple suetɔ ya vovototo gobi aɖeke mele wo dome. Ke gãtɔ ya abale míanya ɖoko lolo, suetɔ mi ŋlɔnɛ nenema pɛpɛpɛ. Akpe. W, Y, and Z. W, Y, Z, or Z. W in the sounds we. And the lower case is just a smaller form of the uppercase. The next one is Y. Y sounds y. And the lower case comes in similar form with a little curvy tail. It curves a little bit. And it's Y in English, and in Ewe is yeah. As if you want to say in English yet, but yeah. So yeah. And then we have Z or Z. It comes in a Z. And the lowercase, just a smaller form of the uppercase. No change. Thank you. Let's continue. Yo, Akpe. Ke afumia yi de egba ƒe nusɔsrɔ̃ dzia, midzi be miato ŋɔŋlɔdzesiwo katã misrɔ̃ tso nyitsɔ va se ɖe egba miagbugbɔ miato yi katã me. Abale yi ke migble do ŋgɔ yina ŋɔŋlɔdzesi blaetɔ̃ ile mia si ɖe sia ɖe ƒe gãtɔ kple ƒe suetɔ li. Ta miwo yi katã ɖe kpɔtɔtɔ aɖe me ko miato me dzadzadzra afi miayi ɖe nusɔsrɔ̃a dzi. Akpe. We are about to go over all the alphabets we learned since last week. So we are bringing those we studied last week and what we have studied together and go through it so that we can close the chapter on this one and move on. Thank you. Yo, Akpe. Ta egba afukofi le miagbɔ abe nufiala kple nusrɔ̃la ene. Ta miane mɔnkpɔkpɔ ene nyawo srɔ̃ nyitsɔa woaxlẽ na mi ne miase. Yo, Akpe. Kofi, you are welcome. Thank you. Nyaweleji. You. Kofi is going to be our student for the evening, and he is coming to tell us what he learned
last week and just a few minutes ago. He's going to put everything together and read all of them to us. Like, subscribe, and share. Thank you. Let's go. Afukofi, you are welcome. Let's move. Yo, akpe kakaka. Nicho osi megede miadome ya. Me de jesibe ofiano kude ŋɔŋlɔdzesi onguti. Tanu si mesura medema de aglo. Ke cho nye mi akpaji va yede du sikpaji ya. Mesura be mi aje gome ale a b. Yo, mi agba aje gome a b d e madidi ava eveliaji g ke mamele to le fleveleji a mesrambe enye ma va fle etolaji i k ke mamele to le efletolaji a mesrambe eyanye ya ava efele eneliaji o p r s t kemi acho efele mamlea u z
Esi onye ŋɔŋlɔdzesi siwo mesrɔ̃ nyitsɔ kple egbea akpe na mi. Good job. Good job. I think we both studied with you. The English session also studied with you, so we will just continue. Yo, akpe. Azomia yeji. Let's see if Dr. Onyo is ready to bring us something before we continue. Yo, akpe. Dr. Onyo. Oh, Mama Vero. Yeah. Look here. Oh, Doji, we are doing very well. Miawology. Yeah, our students are doing good too. They read all the alphabet to Z, and it was very beautiful. Yeah. So, do you have anything for us before we continue? Yo, akpe Dr. Onyo. Ke mia biacha si obe na nami do machocho viade nemi gboa nemi aide musosraji. Yo, akpe. Ta miawole doji miawe miape nufialawo miawe enfiam mi eye mi da akpe na miape agbanlejiglawo Mama Vero kple Atty Cyrus be o elafia fia egba Daa Naami kple miape français to Daa Enyo egba mole afia ta yena be français agba mia français gba reke ta yo ke mi gbona pi alebe abale meshamanya na míanya be siana convention alota kpakpa egbona efeyama alebe feyama to ele Dallas le Texas alebe oba fumai DJ Lawrence mawenye ga ike ekwo na jazz namia le siana TV jia ike ngulumia darafia owe ngia woge alabedo vivinanto ta no mia as ofe numegbe oko nane oko edongo na mi be mi akpo ike nye ofe boblododo ta no mi akpo boblododo arakwa ke na mi aga atro agbo pi. I think we going for some music. And Dr. Onyo just spoke about Mr. Mawinyega Dagadu, our DJ for jazz. I don't know how we call jazz in Ever. What's the name of jazz in Ever? Nufialawo miracle koyona jazz devil Dr. Dogbey. Okay, by the time we come back, you know how to say jazz in Agba. So we will learn that when we get back. Nupola and the Nyasala, everybody help us here. How do we say jazz in please put it in our comment section. We want to know jazz in Ever. Okay. Dr. Onyo, you ready? Akpe Mama Vero. Ke mia trogbo pi ta mi se mia Dallas to fe boblododo na siana convention ta rekuna manglonko na anglonko yo nye bona pi akpe na me. Aklito kokama tuodiana go taome aklasuwe to kokama yeina taoma holo poke Dallas drop
Hugale Papa, Pula, Toyam, Class, Sagat, Vomakpada, Ilhabo, you then Councils of Ewe Association of North America. Wobo, you must pop Belagini Joy, Davis Abinas, a Dɔdzikpɔlawoe, your papa, but the Mabama Fitofina, your Poyama Topper, one I talk Kayo, Banaji, Igala Zama, one Naya, a Union, Mania, feet to my gentleman train Neota, a document lane, Popli by Ganyan Kakanazak Gladiade, Kayo, Yoga Fun Club, Yadanu do Vovo, that Konu Haji Diga do Kachacha Klamabu, we talk here, Papa, when I'm above my Vovoe. A Jerodo Yaji Comiano, Club for Lawrence, that I do have a Capone Lekeo, Gatian Loncon of Vava. I'm a dung never Boeda Legbe. And yet talk when you have Borojito www.dallasewes.org. Henan Kongolohe. A dodo damajibu boho la Fimaika Wuntona Tonga Chiafa. A cannon yet Jaffa Alomro Peha. A wolf had to talk clone for the door la Fimaina Chiafa. Cananya Zora do Yajiboqua. A Jaffa Alo Hotel on top of Boga Chiaka Cloto email Jihana Dodo Susio. And Yamapa Jerodo and Club for Lawrence that I do have feet that most super Capo Hagadam Club Abia Banya Tepo, Yabane Yang Lonquan of Avaco Gate, Jenang Dingu do Fama here. A female, the Mabama Lami happy. Nyatapa to Tuya, ay, that Yanato Le Kadiamakwa. Come on, Nanyakatamia, Yabania to be Hanan Kongo Kabahe. I mean, I'm not Benyatapan ton to agronomy for Fomanomi to a bang Lonkokabao, and Lesucio, Nanya Comadroja Peaqua, Ntindu do Famakea Lino Fa. A Kenya Nibu Wika Galamadroja Peang High never. I tell I'm lonely fa. Bado Jojo we have in a Fahabala. A Miato well, a Miva Nimia Dupea Messiana Zala, Chodo Maboma Vaomehe. Apprend Nami. Yahweh mi kona pagama to bitra moro. Yahweh mi kona pagama to bitra moro. Lele bitra moro. Thank you. That's beautiful. This is our advertisement for this upcoming Siena. And this year is in Dallas, Texas, where everything is big. They say everything is big. Let's go there and see, verify it for ourselves. Big houses where the bureau, where they cut our dollars. So let's go there and see what is happening there. And we promised a free breakfast if only you register and you are in the hotel. Free breakfast, and even in hotel you sleep for the 3 nights, and when you are about to leave, then you pay. So many good things are going to happen in Dallas. And if you have never seen the cowboys and cowgirls before, go there. Something is happening there. You will see it live for yourself, and you can be a cowgirl or cowman over there. So let's go. That's the news from Dallas, Texas. And Dogbey Olokojoko has still said everything already. So Davi Achufi, let us move on. Yo akpede dumachuchu pimata ke miayi de miapo musosronji azon le kpajia mikpo nane obe vowels alo ablode gbedidio me dongwa megblebe gbedidio ŋɔŋlɔdzesi wa omade haga eveme ne miale nkude miaƒe ŋɔŋlɔdzesiawo yɔyɔma miakpɔe be le yɔyɔma eɖewo de fu alo mikpe fu hafi yɔ ɖewo ke eɖewo ya la mikpe fu aɖeke hafi yɔ o ta mimawo ɖe ha eve ma me ha gbãtɔ ye nye ablɔɖe gbedidiwo alo ablɔɖe ŋɔŋlɔdzesiwo ta ne mi be ablɔɖe ŋɔŋlɔdzesiwoa ɖeko fia kpe ko be gbedidiwo ŋɔŋlɔdzesiwo ke ne mi le woyɔma mikpa fu alo naneke mexea mɔ na gbedidia hafi wòdona o abe le kpɔɖeŋu me ne mi be a mikpe fu aɖeke hafi wòdo nenema ke ne mi be
I kple bubuawo. Ta ne mi le ŋku ɖe kpea dzia, míade dzesi be le ŋɔŋlɔdzesi siawo ma, mikpɔ woƒe ha, mikpɔ ɖekaɖeka abe wɔme 9 ta woawoe míyɔna be ŋɔŋlɔdzesi, ablɔɖegbeɖiɖi ŋɔŋlɔdzesiwo. Le wo yɔyɔ ma, fukpekpe aɖeke menɔna anyi o. Naneke mexena mɔ na gbeɖiɖiwɔnuwo o. Míewo ke mikɔ wɔ gbeɖiɖiawoe abe míaƒe nuyiwo, míaƒe aɖu kple bubuawo. Naneke mexena mɔ na o, ɖeko wodona faa le ablɔɖe me. Akpe. In this session, we are going to study the vowels of the language. The vowels, one thing we have to take note here is, in English, we have 5 vowels, but in the verb, we have 7 vowels. There's 2 extraordinary vowels that is there, that we don't have the English vowels. So we have A, E, I, O, U. So the E and the O we don't have in the English, but we have in a verb. So we have A, E, I, O, U. Let's continue. Aha evelia ŋuti. Ta aha evelia ye mi ɖe ŋkɔ na be haha gbeɖiɖi ƒe ŋɔŋlɔdzesi. Ne mi le ŋku ɖe ŋua, míade dzesi be esɔgbɔ. Haha gbeɖiɖitɔ esɔgbɔ wu ablɔɖegbeɖiɖitɔ mi le ŋku ɖo. Ye le wo yɔyɔ me hã, mikpe afu hafi ete ŋu yɔna wo. Eɖewoa, míaƒe akplati ike le ve me na mi, ike alo glottis, exena mɔ na gbeɖiɖia hafi wote ŋu dona. Ta le xemewo katã mea, ye mi ɖe ŋkɔ nɛ be haha gbeɖiɖi, le gbeɖiɖia xaxana alo ekpe afu hafi mi te ŋu yɔnɛ. Ta míale ŋku ɖe haha gbeɖiɖi ma ƒe kpɔɖeŋu aɖewo ŋu abe P, S, kple bubuawo katã. Ne mi ɖe 9 yi ke mi kpɔ do ŋgɔe be wonye ablɔɖegbeɖiɖi ƒe ŋɔŋlɔdzesiwo, ne mi ɖe wo le ema, heyiwo katã kpɔtɔa, wonye haha gbeɖiɖi ƒe ŋɔŋlɔdzesiwo. Ta abe ale yi ke mi kpɔm le míaƒe kpadzi na, le wo yɔyɔ ma, gbeɖiɖiwɔnuwo xa mɔ na ŋɔŋlɔdzesi hafi wote ŋu dona. Ita mi kɔ ŋkɔ nɛ be haha gbeɖiɖi ƒe ŋɔŋlɔdzesiwo. Ta míale ŋku ɖe woƒe mama ŋu le míaƒe kpadzi. Yo, akpe. Okay. Yeah. Okay, we are talking about vowels here. Thank you, Davi Achubi. Today, you are doing very wonderful. I think I want to see the comment section and see what our listeners are saying about this. Okay, we are talking about vowels here. Vowels are alphabets that they help the alphabets to sound, to produce sound. And if the vowel is not there, some alphabets are choked. When you try to pronounce them, they can't come out. An alphabet like X,
it can come out in the alphabets. If you take like they can come out. So these vowels help them bring out what you want to say. And that's what she's trying to explain. So like you take the T, which sounds T in a V. If you want to say T means a lot. It means different things. T can be a tower. T can be a tick or something else. So to say that, you have to add E from the vowels to the T, which is T, to make T. That's what she's trying to explain. So let's continue and see how all this will work out for us. Thank you. Yo. Akpe kaka. Ke azomia ideji. Mi phone kude haha ablo degbe didi po ŋɔŋlɔdzesi ŋuti. Emi ga yeji ga phone kude haha gbedidi o po ŋɔŋlɔdzesi ŋuti. Da azomia ijale nkude miapo kpɔtɔtɔ ale kami de mamawo haha gbedidi po ŋɔŋlɔdzesi kple ablo degbe didi po ŋɔŋlɔdzesi dome. We're now going to look at the consonants and the vowels. So that's what she's trying to say. Let's continue. Yo. Akpe. Kemi akoko toto ya ke kpomi lele kpajia. Mi de hahagbedi di opo ŋɔŋlɔdzesi kata de vuvo. Ne kpo ne le ŋku de miaƒe ŋɔŋlɔdzesi siawo ŋua, mi kpɔ be edewoa abe fu kple ʋu mi da wo ɖe numegbedzesi me elabe ne mi ŋlɔm abe mi be miaŋlɔ wònye gbedidia mi gaŋlɔ na f kple ʋ o ita mi de ɖe ŋɔtimegbea me gbedidi bubuwo mi zana gake ye wònye ŋɔŋlɔdzesiwo ŋu ko mi ŋku lém ɖoa ita mi de ɖe afima ne mi yi ɖe miaƒe nusɔsrɔ̃ dzia mi vava ge ase egɔme nyuie ahalé ŋku ɖe gbedidi ke wòhiã be miazã le ŋɔŋlɔdzesi siawo teƒe. Akpe. Akpe means thank you. Thank you. Akpe, thank you. All that our instructor, Achuvi, the great instructor of the day, is saying is we are putting all the consonants on the board right now. All the consonants. We have two that are in quotations. They put some quotations around them. That is fu and hu. They did that because they need a helping vowel before they can sound like something or make a sound. So they, by all means, need something, a helping vowel. That's why they are distinguished in that way, so that we can come, when we come across them, we will remind you of this. But all the rest are of consonants of the alphabets that we study. We are from last week to today, from B to Z. Thank you. Yo, akpe. Ke azomia yeji miale nkude ale ike miako miapo ŋɔŋlɔdzesi yawo akɔtu nyawo do. Jigede ha ne mi tu nyawo doa mi kpɔna ŋkɔnya alo mi kpɔna nane ƒe ŋkɔ ta miazɔ ɖe ŋgɔ miako miaƒe ŋɔŋlɔdzesiawo aƒoƒu akpo ŋkɔ ne enu tɔxɛ aɖewo. Akpe ta miayi dzi ne wobe enyawo tutu doa efia gba ne wobe nya efia be mi kɔ ŋɔŋlɔdzesi ɖeka eve alo wu nenema ƒoƒu de ŋkɔ ne nane ye mi kpɔ nya
gake ne wosɔgbɔ xɔ ke mikpɔ enyawo ta le tutuɖo ya ma le nyawo tutuɖo wɔna ya ma mi ŋku lém ɖe ale yi ke miazã míaƒe ŋɔŋlɔdzesiawo kɔ aƒoƒu wòahaɖi ŋkɔ ne nane. Akpe. We are going to form sentences or words. We are going to form words today. So we are trying to put the consonants and the vowels together to form words, for them to sound some words that we would like to study. So that's what we are trying to do. That's why they brought the consonants and the vowels. So she's going to do that for us to see now. So let's pay attention to that. Please put your comments in the comment section. If you have any addition, any subtraction, anything to tell us, put it in the comment section, and we will thank you very much for it. Akpe ke be miaye dzia zigede ne mitu nya ɖo ye mize hahagbeɖiɖi kple ablɔɖegbeɖiɖia mi xɔe se be hahagbeɖiɖia mikɔna he yi ke nye enya ŋɔŋlɔdzesi yi ke dze hahagbeɖiɖi gɔme he ekɔ drɔlina ŋɔŋlɔdzesi la ke afi yi ke ablɔɖegbeɖiɖitɔ la mikɔna a kɔ drɔline ta le míaƒe kpadzia mikpɔ he kpe ɖe a ŋuti ta efia be enya yi ke tu ge mia la ɖo le gomama ehiã be wònye hahagbeɖiɖi ɖeka kple ablɔɖegbeɖiɖi ke zi geɖe hã hahagbeɖiɖi ɖeka kple b atsɔ kpe ɖe ablɔɖegbeɖiɖi ɖeka ŋuti alo a akpe ɖe wo ŋu be míakpɔ nya vovovowo woado tso wo me. Ta le kpɔɖeŋu me ne mi be míakpɔ nya ɖe fia míakɔ hahagbeɖiɖi b ako ablɔɖegbeɖiɖi a atsɔ kpe ɖe eŋuti ta le gomama mitu nya ɖeka ɖe ɖo enya ɖeka ma eyi ganye nane ƒe ŋkɔ kokoko míakpɔ nana be ba abe ne tsi dza aleka ba wɔna ɖe anyigba ta míaƒe nyatutuɖo ɖeka ye nye ma míalé ŋku ɖe ŋu le míaƒe nusrɔ̃kpa dzi. Akpe. And all she's saying is how we add the vowels to the consonant to make a word. For instance, if she brings B, which is B in V, and an A, which is A in the vowel, together, consonant and a vowel. If they come together, they sound ba or ba. Means something or mad, ba. So when it rains, we have mud on the ground. That's what she's trying to explain. Let's continue. Yo akpe ke azɔ míalé ŋku ɖe míaƒe nɔnɔmetata yi ke ɖi fia míalé ŋku ɖe ŋu le ekpea dzi. Hafi míayi dzi hã míakpɔ be zi geɖea gbegbɔgblɔ vovovowo li kple aleke wogblɔna woƒe nyawoe. Ta mílé ŋku ɖe gbegbɔgblɔ aɖe metɔwo ŋua enya aɖe le wo si woyɔna be ba abe wokɔ nane kɔ tre ɖe nane ŋuti. Ba eto vovo ne ba. Ta le ʋegbe me hã ʋegbea ele ale gbegbe be mizãna nyatamedzesi aɖewo kɔ dea vovototo enyawo dome. Akpɔe be enya ya nya ɖekae gake
ne mínya ko nyatamedzesi aɖe kɔ da ɖe tame kɔ gɔmesese hã to vovo, enya la hã to vovo. Vɔa míaƒe ʋegbea me hã nyatamedzesiwo le mía si fũu, gake be mínyawo tum ɖo ye míadogo enya ɖo yi ke nyatamedzesi mawo nanu etame ta mí be míalé ŋku ɖe woame etɔ̃ ko ŋuti. Vɔ hafi míalé ŋku ɖe woame etɔ̃ ŋutia, ne mí be ba, míakpɔ be wode atia wɔ abe ɖo yina ɖe miame ene, emiame. Ta emiametɔ ma, míyɔnɛ be gbebɔbɔdzesi. Egbea ebɔbɔ, ta le nyayɔyɔ me hã míagblɔ be ba. Ne mílé ŋku ɖe dzesi evelia ŋutia, míakpɔ be ewɔ abe ya ɖo yina ɖe dziƒo ene. Ta mí ɖe ŋkɔ nɛ le ʋegbea me be gbekɔkɔ dzesi. Egbea ekɔkɔ. Ta le nya ba ma, míakpɔ be dziƒotɔ, ye ma dam mi le ɖe etame. Ye ne me yɔe hã, eto vovo ne gbãtɔ yi ke me yɔ. Ta míalé ŋku ɖe ŋu, míaɖo to mía si ne mayɔe, ne míade vovototoawo dome. Ne me be ba, eyi ɖe anyigba me. Ne me gava be ba, eyi dziƒo. Ta zi ale si mí ko nyatamedzesiwo kɔ da ɖe enane tame kɔ, gɔmesesea tona vovo, vovototo hã nɔna wo dome. Ta ba enye ne tsi dza, aleke anyigba wɔna. Gake ne mí be ba, efia be wolili nane ɖe nane ŋuti. Yi hã nye gbegbɔgblɔ bubu aɖewo ƒe enya aɖe. Akpe. We growing in the language. What she's just trying to say here is we have apostrophic signs. Apostrophes tells you, am I right, doctor? It's a long time I've gone to here. Miracle accent pleto accent. Yeah. These signs tells how the vowels sound, or whatever word you are trying to form here, how it will sound. So, for instance, the sign pointing down from the left, no, that's from the right because you are facing me. From the left is a sign that tells you that sound needs to go down, to go low. Like if it's TE, which is T, and you put that sound, it should be T. But if you put the bottom one, that comes from the right down, that means it should be T. It needs to go up. You need to say it higher. And we have the one that says it should be on the same level. That is the third one. That's all she's trying to say. To make these sounds or the words sound right, because in her language, one thing can mean so many things, so many different things. So those signs help to make the difference, or helps you to know the difference between what the word is trying to say and the particular thing that it means. Thank you. That Vero akpe kaka. Am I on point, teacher? Mercury. Kamiala nkude etoliang. Ya miyone be ŋɔtimegbe dzesi. Ŋɔtimegbe dzesi. Ewa be like do gblɔ ene atia emlɔ anyi vɔ ewa be gblɔ ene. Zigeda mi dani ɖe miaƒe nya ɖewo tame. Le nyamawo yɔyɔ ma miakpɔ be
ne míyɔa edina ɖe míaƒe ŋɔtime. Edina ɖe míaƒe ŋɔtime ta míakpɔ enya ɖe abe gbegblẽ. Ema le ŋuwua mídanɛ ɖe etame elabe edina ɖe ŋɔtime. Ne mígakpɔ nya bubu aɖe hã abe agbalẽ, yi hã edina ɖe ŋɔtime. Ɖevia xlẽ agbalẽ, ta xlẽ ma yi hã dina ɖe ŋɔtime. Ta dzesi mídana ɖe tama yenye ŋɔtime gbe dzesi alo míagbã nane, gbã kpe kple numɔwo katã mídana ŋɔtime gbe dzesi sia ɖe etame. Akpe yi hã hena vovototo kple gɔmesese dena enyawo yɔyɔ me le ʋegbea me. Akpe. All she's trying to say here is the sound, the third sound. It's a sound that it helps words that sound from the nose. It needs to, you have to pronounce it from the nostril. And like la, hala. Though it needs, you pronounce it with that sign, meaning it sounds like it's from the nose or your nostrils. So that's what that. If you see the sign, it doesn't show properly here. So if you see it, really, it curves like the nostrils. The like your nose here, the way the nose curve when you are drawing. You see, that's how that sign looks, and it help you pronounce words that sounds from the nostrils. And then also it helps you know the difference between what particular word you are trying to pronounce and what particular object you are trying to identify here. Thank you. Let's continue. Yo akpe ke na amade gede mia domefia siana TV ya mile mia gbagba jembe mia shron ku de mia fe ŋɔŋlɔdzesi onti e mia zan ha akotu enyawo do le eƒegba me kana enya de la amade si obi akokpeɖeŋu alo ya downloado un de sia da ama tande de mia fe dzeɖoƒe na mi hena ɖɔɖɔɖo geɖewo wɔwɔ. Akpe ke míalé ŋku ɖe míaƒe enya vevelia yi ke mi be míatu ɖo zã ya me la ŋuti. Le nya sia ma, mítsɔ d kpe ɖe a ŋuti. Ke le ŋkulele ɖe nya sia nua, míkpɔ be da koe ma le afi ma. Ne míkpɔ ŋɔŋlɔdzesia d gbã, míkpɔ d kple a le kpɔtɔtɔ vevelia me. Ta le enya ŋutɔ le ŋɔŋlɔ ma, enye d kple a le kpɔtɔtɔ etɔ̃lia me. Azɔ ne mílé ŋku ɖe kpɔtɔtɔ enelia kple atɔ̃lia ŋutia, míkpɔ be mízã míaƒe nyatamedzesiwo le wo ŋɔŋlɔ me. Ta le gbãtɔ ma, míkpɔ be da, míayɔe be da, elabe egbea ebɔbɔ le egoma me. Vɔa ne mílé ŋku ɖe evelia ŋua, míakpɔ be egbea eyi dziƒo, ekɔkɔ, ta míayɔe be da. Gbãtɔ míagblɔ be woda asabu alo da tukpe, mída tu, mída bɔlu kple nu vovovowo. Vɔa evelia, yi hã nye gbegbɔgblɔ bubu aɖe ƒe nya. Wogblɔna be wɔda, like megada nuɖuɖua ahe o alo megagblẽ dome o. Míawo mígblɔnɛ ɖe míaƒe gbea me be megagblẽ nua dome alo
moga alo amedahe kple numo ta wogblɔna be megada nuɖuɖua ahe o. Le ʋedome kpadzi wohã gblɔnɛ nenema vɔ míawo mígblɔna be megagblẽ nuɖuɖua domo kple tɔ ta akpe. Vɔ ne mílé ŋku ɖe ŋu le goyama míkpɔ be enya ŋɔŋlɔdzesi eve ko míkɔ ƒoƒu eŋlɔ nya eve ya gake vovototo ya ke le ema nye míaƒe enya yiwo ke mi da ɖe dzesi siwo ke mi da ɖe woame eve tame, ɖeka yi anyigba yi ke nye da, evelia eyi dziƒo ta míayɔe be da nane ahe alo da tu akpe. Okay. Hey. From word to English. What she's trying to say, I'm afraid of the snake. What she's trying to say here is putting two letters or consonants and a vowel together, consonant and a vowel to make a word. And she brought d and a to make da. Da can mean of so many things. But what we do here is she bring apostrophe in, then it will mean da. Da means snake. And we have a beautiful snake over there. Scary but beautiful. Snake, da. And the same way, if you don't have the sign on it, that can mean to throw, da, to throw something, da. So the sign will let you know this, what actual thing that the person want to tell you, or what is the da at that particular time means to you. That's one thing with language. There's these signs, the word that is in question, and the time what the person means tells you what exactly you're supposed to know at that particular time. So da, d, and a coming together to make a sound will give you different meanings depending on what punctuation mark is produced, what signs are produced on top, or whatever they're trying to show you. Thank you. Let's continue. We will look for interludes shortly. Yo akpe afu míaxɔ dometsotsoa le ʋegbe ma mílé ŋku ɖe gbeŋlɔdzesiawo ŋuti ye mi ti kpɔ etunya ɖewo ɖo va le ʋegbe ma mígblɔna be gbebɔbɔ ya ke yɔm mi le ʋegbe ma míyɔnɛ le yevugbe me hã be low tone, English gbe me be low tone. Ke gbe kɔkɔ dzesia míyɔnɛ le English gbe me be high tone. Vɔa heya wɔ abe ɖo gblɔ ene hafi mlɔ anyia míyɔnɛ le English gbe me be nasal marker alo delt. Akpe. Thank you. What she is trying to say here is that those signs, their English name is low tone, high tone, and nasal marker, right? Yes. Thank you. Dr. Wezon. Kemia da zora kami. Mia dime mia ase bobo via de mia ane lama vie kwa na mia atrogbo.
ta Akpe Naami nufialawo Davi Kafi Davi Achufi kple Fokofi kple Mama Vero kple Atty Cyrus miawoe le dɔ dzi ke mía atrɔgbɔ ekpie kple bɔbɔbɔ ya yi ke gbɔna fia ta ye ma wo gblɔm wobe ʋegbea enye or just to say it in English, Ewe is a tonal language, so it involves the meaning is actually determined by how you pronounce a particular word. So that is one very important aspect of Ewe that they were teaching us. So Akpe ta ke mie bona pi. We shall be back. Okay. For you. Nice one there. Oh my God. The dance will start the moment.
Yo, après, mianto mi po alabe mi poli alabe amayawa ocho makari ocho na nufialawo e míanya ma nous sommes là, yo, que la femme always That's beautiful. Thank you. I hope that Chufi is there. You are not among that group. I know you can also shake it very well. Sure. Yeah, it's beautiful. That's one wonderful performance from University of Winneba, Ghana. Our high Ewe studies students performing our culture is beautiful. These things like this we like to promote in our language. So please, if you have something to offer them, bring it to our show and we will sponsor the school of department. We've been pleading for this because we want to encourage the youth to indulge in studying the language so that our language will not diminish in the system. I know it's coming now. Everybody, when you have about 10 people come together and you ask their name, they are no more using the English name. They all say, I'm a Achufi came. They say, I'm Achufi. Fokofi came. He did not even say his last name. He said, I'm Fokofi. So you see that we are promoting the word in so many diverse ways. Thank you. Teacher, let's continue. Yo, akpe ke mia samia pe unfiafia kple nsoson de afia gakaf mia jo mia to mi o ke mami son jaja ke gba pe nsoson ma mi le nku de ŋɔŋlɔdzesi siwo ke le egba me la ŋuti mi dze gɔme memli ɖe asi va yi
eva wu enu le egba ƒe nusɔsrɔ̃ me. Ke mi gadze agbagba ti kpɔ ede vovototo alo mama ŋɔŋlɔdzesiawo dome ku ɖe ale yi ke wodona ye la ŋuti. Ke tso afi ma mi yi dzi eti kpɔ tsɔ ŋɔŋlɔdzesia ɖe ewo eƒoƒu hena nya aɖewo tutu ɖo. Ta afia miase miaƒe nusɔsrɔ̃ ɖo egbe ke memlida yi ke gagbɔna ne Mawu ve míaŋua miagayi dzi agayi ɖe nya tutu ɖo ƒe kpɔɖeŋu bubuawo hã dzi. Azɔ miatɔ ɖe afia axɔ biabia tsɔ kple bubuawo hafi akpa akpe. Oh, in fact, they said the sweetness on the date palm doesn't go away before you throw the seed away, right? You can't get it all off the seed. So, but once you reach a certain point, you have to throw it away. I don't think we are all tired of what we are learning today. But unfortunately, our studies is coming to an end. And the teacher is giving up now because we studied from last week. And then we ended it today. All the alphabet of the language. And we continue with the vowels. And we started making words that she has managed to start with some words. And here we are now. She doesn't want to put too much on us. We may end up forgetting some, as I've done already. So we are ending our studies for today here. All the same, she's opening door for any question, any suggestion, any addition, any subtraction. If you have something that you know can promote this show, please bring it on board. You are welcome. You can call or inbox us or write in the comment section. In the same way, if you have something to offer us, they are all students. They have their own problems. And if we can sponsor the university voter or every department, the language department, the website, if we can sponsor them, Dr. Dogbey told us already, and some people have started. So if you have anything to promote this show, please come on board, bring it. You are welcome to do all these things to support us for developing the language. We need you. Is there anything in the comment section? Dr. Enyo will help us read everything. And Yo, Atty Naami, Mama Vero, Atty Cyrus, kple míaƒe nufialawo, Davi Atsufi, Davi Kafui kple Fokofi, yi ke egba yenye yiƒe zigbãtɔ le mía dome, alo ale English yevu gblɔna yiƒe debut yenye egba ta yezɔ míawoe le dɔmenya wɔna, dɔ ya dɔ sesẽtɔ nye abe ale miekpɔme ene. Ta amewo ŋlɔ nu ɖe kpawo dzi, ale be abe ale miekpɔe ene, efo Lawrence Dagadu yi ke ewɔna jazz, yi eŋlɔ ɖe afia ebe Dallastɔwo wole mía dome egba, ale be abe míaƒe dɔdzikpɔla ɖeka alo agbalẽdzikpɔla ɖeka yi ke nye efo Cyrus, Atty Cyrus yi hã tso Dallas. Merikume ma? Oh, Houston. Oh, Houston, okay. Wo katã wole Texas, alabe Texas ɖo lolo gã ta teƒe ma ta ɔbe wole wo nɔnɔewo ŋu gbɔ afi ma ta ya le Houston, gake efo Dagadua ya le Dallas. Ta wowoe nu ya wɔ ge abe ale miekpɔ ene, wowoe siana takpekpea wɔ ge teƒe ya me ta ke ye ma míegblɔ
amoɖo sina gbɔ tatata abe million gbogbo ane wokona dzi ɖe afi ma ta madami eŋuvie gake amewo sina gbɔ nyateƒe fitia ye ma da Vero gblɔ mama Vero gblɔ be míaƒe nufialawo wogbagba dzem elabe wowoe egbe além ɖe asi na mí ta ne ma ɖe be ya akpe ɖe wo ŋuti alebe ne wowɔ dɔ ya wɔyia woata akpɔ mí alebe ne Dr Dogbey nase time aɖea ɔbe míegblɔe míaƒe sianatɔ ɖe Dr Forgive gbedɔ aɖe ene $1,000 alo dollar akpe ɖeka woƒe nusrɔ̃ƒea ta ne wo hã be yana ata age ɖe mía dzi fa alebe le nenye be me yiwo ke míakpɔ míaƒe nukpɔlawo kple míaƒe nyaselawoa nenye be ne yi ɖe teƒe ya ke ne ŋɔŋlɔ ge ɖo ne kɔmenta da ge ɖia fifia nane le mía si woyɔna be super chat alebe super chat enye nane yi ke ne be ne yafi ma ne wɔnawo kpɔm ko ne be o mi aɖe ɔbe ame yawo gbagba dzem ŋutɔ yema ko CD atɔ̃ aɖe alo dollar atɔ̃ alo dollar alɔfa ɖeka aɖe ma ko ne eka asi afi ma koa enana ge ko wo ŋutɔ naŋlɔ nu yi ke ne be yana ko evava ge nu ya ta nye ŋutɔxe aɖe yi ke YouTube ekɔ vɛ pie alebe wokɔe na mi ne sia na media ta ele afi ma dzi ɖo mía ana ne mía anya ta akpe na mi míawoe le edɔ dzi lo yo akpe yo okay, thank you so much. All that he's trying to say is our Atty Cyrus is from Houston. Davi Achupi, Fokofi, and Dr. Dogbey, they all come from Ghana, University of Education, Winneba, where we study language. And they are teachers in making, senior teachers in making. Yeah, thank you. And also he addressed the session to support or sponsor Siena TV as well as this program. Please don't forget to do that. There is a column, as he said already. So we appealing for the public what you can do for us. TV stations, without the sponsorship, you can't function properly. So let us get functioning. Thank you. Anything else? This is a beautiful program today. You all did very well. Dr. Dogbey, you are wonderful. Your group is wonderful. They did great job. Also to the listeners, if you don't fall into this category, please don't get worried, because we are trying to blend things that the beginners of the language can also fit in, and those who have studied to a certain level will not be left behind or ahead. So we are trying to fit in everything so that everybody can learn something or pick something at any of our sessions. Thank you. So that's what we are trying to do. Great job. Keep it up. Dr. Enyo, keep steering the wheel. Thank you. nuya ne akro ne alabe miagata mila akrom mi na de tafade ta miagata mie dom miagata imilafia mie dom alabe ne akro na ten achoto aide tafia mi na ta akpe miawele akro da shi alabe oyimwe
echima gegem de ema. Yeah. Also, I'm Mama Jahad before, but I like being Mama Vero. That's why they call me Mama Vero. Somebody questioned me for that. So just call me Mama. I love that. Thank you. Yo, akpe mama. Yo. Akpe nami, ke mi apa nusron la, le mi apa nyasela. Agbaton ha fi mi ga kwe sedonya miawe o don ha. Akpe ke mieji Easter pe jogbenyo na amashia mama yo ke du na Easter mieji Easter pe jogbenyo kata nami. Akpeto pe fofo ne na miaƒe nuyiwo katã ike me etsitsimɔ wɔtsi ɖe dzi miaƒe dɔwɔnawo katã miaƒe suku nu sia nu nke miela wɔ atsi ɖe edzi yo akpe. Yeah, he Dr. Onyo just point out something, and we are in the Holy Weekend, right? As at this night, some places already is Easter, and some places it will be tonight and tomorrow. Christ has risen, and let's all rejoice. Hallelujah. And those in our land, what I know, not only of our land, in Ghana, even if you don't go to church throughout the year, Yo, Baraku, Tobe Mama, Vero. Yeah, I say in Ghana, if you don't go to church throughout the year, on Easter, everybody try to step in a chapel somewhere. And we celebrate Easter all along. And that's the time for town development functions, raising fund for the community and all, because everybody pay homage and go to their hometowns to celebrate. And if we have family meetings and all those things, they go on. So as you celebrate, you are eating the chicken, the goats, the cows. Don't forget Christ is risen. Hallelujah. For Cyrus, what do you have to add to that? I don't know how many chickens you have selected already. But just the allocation of a Hey. Just not you. Local Abadamia, you have over Bobo, the alcohol and Rubama, just jazz. Amen. Can you have a DJ man? DJ Lawrence from Míanya, DJ. Nyatove, ejo miaƒe ʋegbe tɔ abe miaƒe nufialawo ɔwɔ dze be anye ŋma gake kpe be nu dzɔna nye be egbewoa wotsina ale be mede Brazil eƒe yava yi me ale be internet eya le woyɔnɛ internetsi internet ta egbewoa ale be le nka Chinese gbe email nye ego elabe menye afuma mi adzɔ tso ma ta ite ekpɔge be menɔgblɔm be ne kpo miaƒe even yevugbe krɔgɔ hã English gbea eƒe aɖewo va yia ni selfie stick ema wokɔ wodana ni ɖe dzi hafi ɖana fotoa ni ma menɔ nyi o gake ma ɖe wokɔe be amewo va zã ʋu keke koa fifia selfie stick ele dictionary alo agbalẽ yi ke me English nyawo le egbe ta meƒo ŋu ne Dr. Dogbey tso ŋu ya ŋu be edze be nu aɖe tɔgbi nanɔ anyi kpekpe aɖe tɔgbi nanɔ anyi ke amewo ʋegbe nunyalawoa wɔta wɔ abe eƒe sia ƒea wodo go. Wokpɔe ɖa be enya kawo zãme amewo le
ike nyamawa mole vegbe mo ke wo fufuge abutametso aglobo ke enya ya kple nya ya mele vegbe mo gake amewo zãm ta ke fifia yewo kɔ ga de vegbe ŋɔŋlɔwo me be nu ya ale woyɔgɛ nɛ nenye be wònye nka internet be interneti alo nu ya ma woli zã ɖe egbe abe ye ma ye wɔtsi abe nka propaganda nu ya ana mamanye ke bɔ metsi ɖoa eyɔna propaganda be propaganda propaganda ta ese Beniglo. Burial Burial ground, right? Burial ground. Beniglo. Bucket, kple mimo yo akpa yo ke miaƒe nufiala nya ɖe le mia si afi miadzɔ kple Atty Cyrus kple mama Vero nya bubu aɖe le I think we are done. we throw it to DJ Lawrence, so he will help us by next time. But I said they say Agba. I know before they will play Agba. So I thought that would be the best word we can use. What about Dr. Dogbey? What is Dr. Dogbey? Okay. All right. So, you see, today's lesson was so interesting. So you guys are too relaxed. You don't even know it's being too late at your end. We thank you so much. We thank the public, the viewers, everybody. If you have something, please put it in the comment section. You think you got everybody, Doctor? Very good. You got everybody from the comment section. Who is Ashinyo Nelson? You got that person? Ashinyo Nelson. We thank him. No. Okay. Yo, Ashinyo Akpe no away dore mianchia kle miafa DJ Lawrence abala mi kwa miafa wana oji ge chocho kochidagbe Afrique show ike da Nicole wana da yema akpe ke miaga dogo. Okay. Au revoir. Agba ma ko fenya to au revoir. Au revoir agba miafa français tomale wala miado magba ta au revoir bala Daa Naami dona miaga dogo yema Enyo akpe Awo mi glena bosanu ba awo blo novio mi glena satana ba awo blo novio mi glena bosanu ba awo blo novio mi glena satana ba awo blo Ao blo, mi glena bosanuba, ao blo novio, mi glena satanaba, ao blo Ao jokato, jojo nya, dala Yesu Evực, jokato, jojo nya. Jokato, jojo nya, dala Yesu Evực, jokato, jojo nya. Ao mi glena bosanuba, ao blo novio, mi glena satanaba, ao blo Ao mi glena bosanuba, ao blo novio, mi glena satanaba, ao blo ao blo mi glena bosanuba, ao blo novio. Jokato, jojo nya, dala Yesu Evực, jokato, jojo nya. Ajato, jojo nya, dala Yesu Evực, jokato, jojo nya. Ao mi glena bosanuba, ao blo novio, mi glena satanaba.